ai family ready okun no ye ready de ano ye no de wo ye mfama no what you say etimesrew din saye bebrebe no emma ne meme won ye nye mfama ebe ye jai na ye wodie na wodie ne ye ya ye wa wodie kakra me de metimi na maka kirew awie eno no fatu kotuko ne fanante mame na nim se ebe boa wo pa maka kirew se over the weekend kwesiada no ena yenya bre na ye di ani chiremu ewo eye diner entry Hamilton the work experience me see videos ne doso o de menya abotre na mama ya hwe ni nyina kama pa na enem komo pi ewo fia aha aye se me sra wo fra obi no obi so fra wo bi fi se enkomo no a ewo ha no ano edin na edin nyina edi kan nyina edi tie abegafo atena se Yankoma di kai Rahel owusu nyako wofi jobbing and wasi Jones eni made a waye ade a Jonesu ba ma Jonesu amofedia wasade anim kraka ho ade a waye me no ejiso braso nti mesra mu obi anya ko metena se ma wani mra ha sei na me mana kwaba na ni enkommo Rahel say bibia ya boko Sadia wasi ya nyame adome ho ye mama nyame ado ye da kwa nyame adome ho ye wani abre na abae Jones wa kan mi awde sa eni em woni mre na kasa na menti Jones mi kuna wa mi asemi kawa na situation bi sie e kwa ben na fa so share Jones e den no be ye ho ade de ne man na ni beje ho Eba cho yene ni nyina na na ete eboase efie ba ku na ye asenkwala gro ne ade ne de aware asem ne ba ya ware a yete o baby ayo agro like nkwala ye free nkwala brema nyini wo fie aye bibia ti nkwala brem nya na modi pilolo nom ne ade aso kwata blocks achinu akoyina pie okay ti pilolo ni mwana mudi nyine no de be ware wo okay to aswe enti ya ware ba ono tini krom askwa junction ana me nso miti dwaben ade ntia ensem kitinkiti bi sisiye na me ni de ye ne se somewhere last year May mu honom no ye adwuma wo kro bi so ye frɛ wo sekire enti okofa oba wo kro mu honom e ma mi kopie so okunu kofa oba wo ye ohwade ni nyina achi ade oba ne to ne so ne nufu na so de na ekoso ani akra ketu akra 18 years 18 nketu ade abuo konko nti ba ena okofa na wo sekire ho enti asa asem no ede na wo kokoto so me de na obefia ne ne ye asesa obefia pentamako insuo tokro obefemako wo ye ne hwe a ontena I just say wo frena no ma stories bi minti kasa me wo baabi den ti me ya nam si no da ko mekwa akohwe de ekoso okromo no ma na basa enti no oba wo nchen wo dwaben ho no wona debi insuo tok agrade dwakro befem bacho ani first so na oba okof Monday anapa na wa buy bi at Saturday nwumre obetwen Sunday ana Sunday Monday ahomache ansa no wako okay nti eba samsi no mekọ akwa akohwe de ekoso nti a ama na eba sa nti mekọ krom honom without his notice obrofo de without his notice eno ase ne say oh bra ma mo ne nkai mo what scholar yanko nti me bra me kọ krom honom no me oko awia na say aso me kọ enwumre bet 7:30 enwumre onim tete pa okay ti me kọ duru krom honom no na say oni oba ne mienu nyina ahyede mo no ade ekoso ba eh David na ekoso ko 7:30 die efe na bia GS no kwa no ya spake car na ye checking su arrest o yo gauge ni da ye ni ade kwa mu ye eti ukodu ye na 7:30 no die na ekoso o se na ekoso mi kodru ya oba ne be ma hyede ma de ye na ade na mo ye me ni mitoi me Roman sister me nimre enti pie na me hu say oba ne be ma hyede e bi kura na ye nani na nka
ɛna akora no ɔkyerɛ no da meto esi hɔ no ɔkyerɛ no sɛ ɛte ne kwakwa in say ana bi kwa wantimi anya ne homework eti die pote na ukoto so mpacha me kwa no ne da wani ni ewuko hu ye ane Rahel ane efiera ye me dance ni efiera ye maame panyimu ye efiera ne ba efiera ne maame omunyina ye madansefo epono no o mantuma na ne atum mpacha da bi na ye ntum kire me de si eti me kwa ye me di ka frɛ obi a omune ne ko adwuma wo kronim okay ebisa ne se mpacha mpese me ko ba bia me kunu wo no ma frɛ me se me kunu yare serious nti no on kyerɛ me kwan ba nipa ne frɛ wie ya na call ne ka te ye nti me hu me frɛ no so a fun na dum nti me frɛ no on kyerɛ me kwan na me nkokro mo no ana nipa ne kyerɛ me kwan ti wo de na nkokro ne mu da na me nkokro ne mu da na me nim ho da ya ne mo ware bi pa o wo kunu te ba bi wo nko ho da se no ani me nyina na tifie ana okra me se okoye adwuma wo sa kro ne so okay enti me call ye no said your chairman ne dan na sanity nti mi ru awa na me de me bie pono no nti me bie pono we ya me hu ne ekoso na me ka tum na me pia wo ne sai na me so me fa mani engage bi na ne ma sai no ya na enye izi se wo behu uko hu ne sai na style bain ene so ye brada na wo twe enko sa but Rahel na ekoka be kame na ye die na uko hu ye wura ho no dabi ka be kame dabi ka be kame because eye den ya Jones asem we mebisa no obi epono no uko hu die pacho oba ne da ho na be ma no butu no so sasa ni ba ge se friend say oba ne da ho na be ma no back bush eden back bush okay na say no ebi o so oba ne da ya wo frontella it's oda ne sudi because empire that be real MLP at the side say me bi atoto o mukuru so me kware no oda oba no so ebi so kura na empire na wo bo empire ebi kura no akolapse ohia home enu ohu se de Kristo hu nka home bi tinyanya home empire na no dan so ye den no ne da and then you be when you say hey Jones sorry because na me wo ba ni krom bibia betimi asi se me pre me ho a enti ma anya sa me ka punu tumboko ana amo so ante se bi obi abi ote no obi sa oba ni say ade wan to punu nim na o se da bi o no mu nyina nhahwe na ntuma butu omo so besi mfimfin se enti no ene de ba no ne da okay yeah all for down when I want to din sa won che ho yenko eti mi pie ye no ana me fa the next gate na me go to efiera no ana efiera no me bisa ansem panacho mi kunu ne Mr. Nim for my na me behwehwe no ana wa fa ha sisi anti yenko hwehwe no na me efiera ni me gidi se no nim se de ekoso ofie ho nti no pese me di mani be hu ti ofo so me a se yempie but me ni na empie me fa konya tena se ofie nani monum se ye twen amoma wie ti omudum dem ho light no ana ma efiera na adwen ba so se as they do the yachina wie nti o se ekobo pono no mu pie okay ti ekobo pono no mu pie ye oni oba ni nyina acho ani oba ni pie na mbisa se Mr. Nim enti wu ja me ho esu kono ma we na akofa no me hwe wa basa kura wo ye guy o esu kono ma no etia wo to wo no fu ana tia kase no bia wo ja na mpa no ho akore kase acho ani tu bisa no ze wan kasa ana me de pie ti kwansini na adwumawura no eba afie ho no oba afie na ne bu afu pa ana ifa akonya transe na asem ne se ama me kunu sika 200 million so onfanya adwuma ma no adwuma na me kunu nye ono nso so ofre na onfa ode arege no ti ode wale wo ekro ni minti ni se me kunu anhwe ya obechi na tum fact na asem na ye bibia ho ti esem si ya wada
efiada yawada no o ne girl ni pie wo da ho pa choda bi wana because ka edwumeru anade ne ka ekosi mi omfie okay enti me dem ja omhonomo ana me komikunu me enko a wose won koda obeda kronu mama ade ache and they say me antics be be a wo che na and they say wan fa pata pa mfa ma se wadi fo wonu kwa ni bu betimi afu e bo a majele ni bu betimi afu kwa se ada na wo ba ha wo be frɛ wo ha na me na mchi wa nka meja wo tu visa untimi akọ takashi na bia eno no kre ye hu ni nyina ye nko iti me de me ko ade achi fiada ana obaye fiada no baye a nya akome pa cho na msi yo mate na momansa na meja chopa na tum no onkoja me woni krom saa time be ntia me ka so onkoja me woni krom ne se na adwumeru anaje me number okay nti na ofresi me so se me manhwe ya obachi me kunu me so me kita nkwala mienu se me ma ya chi me kunu free krom ho be bia me te no free ho se me ya chi no ho no ma me hu ha o mekọ akọbọ amane ti me ka che me kunu se me pese me ni ko krom oka bia me sim pese me ni ko krom ana me de ote asie ti blada na pa bi ana papa sa bre ni adu ni krom de dada nko na ye tina ase na ne ma me bi sa me kwa so na me simpa na cho mabusuafo se omompene ma ye ntina ye fie ho biem ntino na daroma me di mikunu aba oma ne baabi ntina ma me na so onya sika ha adan a se ida se ye me na me ba betina ho na so ba be ha adan no mikrom ne atenem ana osi yo wate ana me de mi ja ho nko ma be ma na wuja na no akofo oba no wasa de na akosi ne krom pa se no obedi bi obefa bi no dibi ho pa no obefa oba ya befa oba o mikrom ha sei e de ne kokrom ho no e ma me sa akopie so bi na sa won ne wono wo che ne kura won fa ho nya na sem de bia na menini di hu nkoma na ma friend team stand wo mo wa busuafo asem a yasie amane enti krom ho na wote ne na ye wo da na de di hu nkoma onfie me odi edi hu nkoma onfie me ti obefa oba ha sei san kọ ho no mo no ana asem ne ba aka ana eja opata me na asumdua ba fie yeti fie yeti kama me se ne saade a han dan ye metinem sa walefo osi wu dan ewo ne on papa fie na a plot wo no betime si dan ti wo so wo si ni dan gisi wo si wie ti odi sika be kwa akọ han dan de obesi am ye nyina yakotinem ana msi ntimitimi krom ana onu su tini krom ana ye ware nti be na muhia oba ho ana wo kọ ne ho otimi ba me ha okay me nsumi kọ ne ho ba me ba ketwa no me nchen nti at least every Friday bia ana menya kwan ekọ ho no nya san so a tume ye wie me pamade me wie bronya adwuma no ho na mkotena ya be almost 2 weeks ansana me san abe me skrum okay eti ya wada be ni 3 weeks me ofia na me wa adwumam ana me kunu bae na saa time no obi ebu me krom okay ai me kwa yi asenti me ho no frɛ me no se me na msimi na mkwan so a me ba fie me ba adwumam no si yo ate ti me kono no me wa apprentice ti me catch my apprentice for say omo nu aduane me kwa ba me ti me frɛ eye ne ba ye nyina aduane na ben ti ye tena ho sɛ ye die na apɛ ana me kuna nim nie sister ba ko sɛ ukunu na eba no ti mpagya me tena ho sɛ yampa oba ana mse ene ma menyi me de na musumu ni mu de na meni me kuru nyina tena aduane ho ne to ye nsa na yedidi ye iti bra yedidi wie ye no me bisa me ma ni nsuo no me bisa ne kwan so se ye oba besra ye ana mse okay ene me ni problem ade asan akofie me kofie na msan bisa na sempa na chowo na honum ye adwumam in case of say bia na wontimi mmu amane wa adwumam ti na oka asa na mpa na chobiem ekwan so adenti na osi ubisa ne kwan so kunu de waba ho a ubisa ne kwan so sen de ntia ma mbisa na ebia wan fam se wo ba 1 2 ebisa na ebia ye bibi nti na oba ye ebia no o se otimi ba krom ho no mo kra obra o ma mfie okay nti me bisa ne kwan so bi no so o ne niam nyina ye fi wo ne krom nti oba be fam afiri ha ne akọ ne krom makosi ama nam so me kra me ye ma adwen se efiada we meba wo hono mo itimi de me niam akura gunsuom ya wada no anapa se me nkọ adwuma mra na aye mre na ma besi ya wada na enwumre no na fiada homache mahata
no mama nka me bana ko school pon ba 3 o'clock na anke abanti enya ne sa na efiada no akra ne free school ba ne nyina yeko okay ana osi you wate ti me si ne ma na osi me no aduane mi ni na me si papa because me no aduane mi edia ebi ka me fie ha me ni me sister keto apenetia ono so opia na past 6 obeba age 7 6:30 oba na aduane si wa onni na ade na be man trip we no ba ye no a wan kraw no nko ano ehun sem bisa ye bebre na ade na ba ye wo bisa na wia wodi ne dru fie na asa de ne si ma akonwa bi so bedroom de ne tale dan ho say Jones we me se de enti na wo san ba ye ene wo se me ne ma ye me befu akọ no aduane nso a wo se aduane me no ane ade pacho se mi nuane bika mi nya difuo na wo ti me no ama no nso pepepe na se me sisan wo ba ye be we san alcohol de ye den abesen di mi ka tense won kan ye kwa ne nyina ya no aduane wo preko ne edidi yo to aso de na si o ka so o kodwuma kodi dwaba ti mi kwa adwuma mi Jones na na kodwom kodi dwa pacho ne de me bona ba so oh de bia se si ekodwom nko adia wow be ko ni dwom even kra no be ko be ba na wo nya ready so be no akro be no asi ho hey no abedi okay wow so eti me wa adwuma m no bi frɛ me phone so sister pacho we na msi me wa adwuma m no say me srawo bra papa side ho wa squash area ho sisi na ade a wukunu ye airtime ana me so obi okodi dwa no me yam hye me na me sorry na ndim de ka ko sa side wo ti me ko me ti me kunu nka am edi asem ti me ko no one me soa eyi me soa se nti wonim se nya akone me ba no ana me kunu se wo ba ne hwan nya akone ma me ewu ima mi wu sunyo na adi na ade ne odi na ade tenkran odwene ne ho ti me ka kyenta wo soa ne oba ne nyako ti sa ayi no yiye na me so aka no so aka ti me duru honom no na me chia mpa chomam good morning no ana me fa edwa na wakọ akodie no na me so ne nsadi machi ti e ba ya be duru mata di school honom na fe de wo me control ne ba bia in control ti me honom so na yetis mata di sorry dan ho sa side ho na yetis me start say me shada aye demo bia mo bia hu say mi hia moa me wo ha dwen ade be ma ba ko pede ne ti start say me kasa sa ana bla ba ko ye carpenter ni wo no o jai de wo ye no be so me kunu sa no ni ene ni kofi nti asa kasa o ti mi minim ha sei ade na akosi wo so aho a wo kwoto so no me pa cho de me ko ti ye ho de me misa besine de me bisa okay ba at that moment na de me misa no de wo ko fa okunu so me nkofi ti carpenter ni mu du fie na ye de ye de carpenter ni du fie na me ka chen se me sire no the situation na ye no anhwe obetimi apra me so metimi apra no nti onya ne kwan o ma ne nkoni krom ana osi yo wate ana oja ne kwan se wonko nti me kwa me okora me friend ma me se nti se na abesi wo me krom ha se me kuna ba ha ne ma abesie ni me ntimi ma ne na ha ma ade nti because me nim ne ebesie nti me si oni kan ya me adu me china na ye fiada nti china me mene me ba ho nti fiada na nwum me be ti 6:30 ana papa friend me phone o friend me na me phone du mi nti me sorry say nka me ko ho na me say jai say me de me ni kum na me dai nti ade eche me nda na pa be 5:30 na papa wo me fie ho no o fa akonya me tumi tena ase ade asema wukuna be bo charge say wabeto se be ma butusu a odi Raheli Bama hede wabeto se be ma butusu a odi oh yeah friend toma na me ka say min na me ka na se wa de wa ka ma fu me mu me se o nkwama a wukunu de ko bo wo papa no pacho ewo he ewo me papa fie chese be ma no to so we o se obeto so mi fie me dem kro ben so asem na okay asanti dwaben heye yusu dwaben heye etu papa kan no ka se papa kan no na hwehwe wan so na nkra o sa di twa to ne se minim me papa mu nim na o mu ba se o mu be kan asem na obebo mu dua na se me nso me de me nsa bla ne se mbeja awale nso a eno nso obebo mu dua nsa no bebo mu dua enti na asem na bebre wo masum na msi no na be ma de kofie me ba ho sisi a tim papa kofie e ho na me fa afun frame apprentice ba ko me friend o se madam me ni ha o me come ekura na msi
ana me frɛ sister ba ko ye me opposite or your provision store na me friend say kwa me srɛ Brian ko ja me baabi enti sɔfo ba ko timi fie ho na me frɛ sɔfo no bi san sɔfo mpa atwo me kunu ba fie ha na wa ha say there I know fie I'm say okay ene wo so ye nko ja me baabi na me omu mienu nyina me call me papa ho na me catch and sem pana twa asem a obeka na pa na ofie on ma ante John Samo playback stylish we Jones funny gina ho ma no so ma me ana me see you mate enti me papa san abo amane no ana omu mienu nyina ate enti omu mienu nyina ate na madam so ne say da wo buo obeto ye wa adwumam wa meto ye wo fie ana sofo ne say me kro ba fie me na me wo fie obeto me wo fie sofo no bra no ana me pa cho dabi ukunu ba ye wa beto se bia be ma bia wo ye wo yonko ana area mu ho boy bi abesra wo pen me pa cho sa question we ofre makwala ba ko bisa no say eya me ba adwumam a obi besra me wo adwumam ho ana ana makwala ni gina no say dabi obi asa mesra me wo adwumam ho enti se bibia sansi ya se be ma untimi mfa asem kese se nto so eno na eya me nwanwa no meba Bema Jones hello Mema how na wapom to say no awie unim Rahel odi ano no mpacho pacho say no wo yire no yo na so de wasi aka yire no na me de nemom wa bakwa dubi se no no na tie na wote asukwa junction wo ba beto kura se yabaywa 80 years bi wafa no eche kura san for ba fufuro bi ni nyina mu wa amfa anya asem wodo wonti wone na tie ya kire se mo ba mo bra ama nanu ya wade ya etwa mu na wotwe miensa etwa mu wo ba ne nche modidi kama aye bibia afa wu kodi dwa ba ntokwa bi ni ade ama kwadu ose se ya wodi bonne se wa be chi se ba ma bi butu no so ne da na se wonim na se wone na busu aba se mu be ka asem no a wo be boni dua se wode nsa ba so so be ja wade na nsa kro na de be boni dua Jones wo ye de hu adanse se wo be ma mu pa o ada ede na si no me accept de wo mu ni no yes no so chere yes ni si na wa mama no ma sa mi twa be yi a na afi o me manager mo ba ha me manager my producer and san for obi na emu na ho why ate won ka Rahel yes man Rahel no you there Bible Jacob here Jacob here Rahel papa dey say the media me friend Jewsu that by dia pastor and I say Bishop Johnson Usu. No, make Rahel no Bible mono. Ne papa dey say. Okay. Johnson. Hello mama. Pacho obo me nkomo. Me free. Ya me wana me ba. Ya me ti na be 1 year. Na me mane bi awo ba ko mo ma kwan bi no ba no mo ko. Nti me ba pan ni fi secondary school by. Oba no ni be di bronya no. No oba no de na me ko fa game na game ba me nje wa na me ba no. Ehu ya no fe no ma me no obo na na ese me de oba ba because ata me nko a me ni obi a osu mu ayi ni fe no wife nso a oso woni de wo ma. Na me oba no de wa ha. Enti say wo friend wife no ma de say wo fa beyond. Me ma me ntire mo nkosi ho no so ntire. Yeah. Enti no ba no ba no wa ma for say bia me ko fa ne say me Nhyira na asesi for help. Na do ye kasa say empena ba for help. Jones Macho, Mr. Ambassador, what can for help? Help, Ben. You say, Oba, who said, me mana ba me ho, me so la, na ma hwe me nti ona no aduane, e ma wo mo. Sata me wat me ka bi dia unti mo ma. Na ma me frɛ sa ga ne ma wo ba e. Na ga ne ba na me ba pen no ko secondary school no frɛ ne ma me sɛ
me no ba na tina na ma me ba oba to ide no oba me nyina be tina si di nkomo no ko e kwa nti ko ba bi no sa na papa mo ba e ndi ono ne papa mo ba no betra si na o mbechire mu na o mbuza anza de me nwale o ba ni bi wa na mso de me nka se me nwale bi no na na ma ha eni nti na me ko fere gewe nti no na me so ba se nti ga ge no kwa mama no ko oba e na mama ge no ko na mo si okay e no mo buza me se isi oba no ba ji me die e no oje mpata se baba tu se ma fo ba je mpata o me ho mpata se mpacha o omu kika ko si se waje ni sika 600 ana waje na akụkọ be ma ba ako ana waje mi kusua o pacha otu aso ana mi tua ma no anti mi tua ma no wi en yeti o ha kura ni mi na wa be tu wi se yimu akwa na okoye anti na ma konta ba ko gala mi se ya mena bu akunu anti ye yi o ha no mi se ai me da etwa mi ya ni kusie no anti ye yi o ha no mi se na me frɛ no se oba na me ka ten se me na ba ho no ni se bia me bia agorobo ko me ka to wa to oba week kran na me ko da me ho ndi me ko da me ho me ko to no na store ho ma me ni na tena asi bi ngomo sere e me di na me da ma de ken ndi ano pan na o ka se nko me ka se ka me di kan ba ha ana wo se me nchen na me ni na mbra bo ase ya na mbi na okay anti me ya ma se me ko to nam na ntwi nam na me di abere no na nke nyina di aba ha di aba aduane adi ndi me ko na me ko hia me na mfo ni nyina kogu nda mu ni nyina no num bia ndi za me boro ye no ma boro na me ko ma ase ho na me so ma ase so dia on na tete mi nti da na nyina no hunu bia me se na papa da me ne ti on na tete mi anti me wo mo e be kwansi me hu bia me hu na mi ti me nka no me ti me benya ne ye no na me wa mo madam to bi nken na buza anza no me bo o bro sasen fi se wo frifie no so koto na mabre wo yire na mo de aye aduane e de na ko wi ase ko wura bia ba akobro ye me ko wi ko boy ni ko shia na me ko shia du oba ho ensa hin kwa na no me obi akodi dwati me nom flat sa na me ma me nkemu no kore ntina wo wi ase ni mo na nya se bia ensa no me bo apase na kofa no ke ni ma me hu mu no kore no ye wo mu ni se ayi onni me dada na ma wato hu no 15 years onni me dada se me nsa no so no na nsa no se enya se bia ende no ma no me tiama no e wo ho no mo ana se bia se sika kakra ka me nsa na e presse me ndi se me no ma are ba chen de me bia mi enya ma ba ebu okwa me gyan na nsa ono ko no ka tere me se sa ma ye sa je we kwa nsa na me hu asem kropot ya isi nso me nim na me ko ma ase o me de me hu ya ye kama na me boy ne ko me wura ma ase mbante mo me wura ba bi o hono no anu me hu ya nsa ade tia we o fere me en ko anu ko na ma me ko na fere no busa se na me wo hia na ko busa me se me wo hia na se me ba me na mko ma me ba na ma me ko tia na me se me na mko ma me ba ya no ko no na me se sa ta me na me buru no di me ko fi no sa pamo me kura se me mfiri fi onko na abra ma bo no pamo me kura se me mfiri fi onko kura me hu yiri wakata wadaja so pa ofisa wan kansa na sem kura ma me de me mpesa me de asem be so yes go so di sia de nyambe busa wo di wo ma bla bom no ho me di enti bacha wo ya no kura sa wo be wo bo ne kwa du se wo be tu so se be ma bi ne da asem no wo kan na mu nyina na me de nse me ko ma se ho de ba me ne de me nka se ma ko me nche me yiri o me yan ka se me dina o de me nche ne so no obi da o me nche no that me no nsanum no mu se me kan e dia ono na me ntia ono kwa na be chem se ma ko buru se ko ba me ma ko en sem basa o meba Jones meba enkomo we no na Rahel ma bu kakra ho se wo de sa de ni sie fi se mbisa o se okọ wo so aho no de na sie wan ka se ukunu no munsa but o se ono otwa bi otimi ye ne ma na ne refi ne ho eti o so won ka bibia asa ye no oboa asem a waka se otwa bia wonkai oboa na nim se ukunu nim sa no nim so eda no ana wo kono no wano munsa o se na wano munsa na emum na wo moy ntina na ni da ho sa no waka kire no sa no waka kire because asem ni si ye no eye meja baby abedu bia na ye su ukunu abechewo ene ye se wo na ukunu abechewo no na ye meya ti me fra ne wo ekrom ho pani baako meba
Meba. Jones. Amen. Enti wo yiri won che no se woni be ma bia da on. Da so do be. Na me yire no me senti me ntina me case no kwa ko me ano penya me nnedi ko me nim se za ko ko bedi me da be na obetimi aba. Yeah, okay. I want you to be kakre you. Anyare, dear, say na be so Lord, me pesa wo ba. Na because say e sa na tie de ani obey ese sa sumdwe ba na onya oyere na mohwe so na moto aso bo mo bra. 15 years de makwa akiri. Enti say sika sam de amini producer be kasa ne apesika no bia ma wo. Na o de bra na de tie no yemfa nto na obey akoma nto ne yem. Why? That's it. All right. Iti enka ye nya lawyer friend mo da be na nka obeba. Yes, Monday you meet me aba. Eh, Monday dey mu. Bra fia day. Okay. Mo set am kan mo so be hye me no. Nke fia day. Why? Yo. Okay. If you baby I want no be kuma e ba say, e be kuma say 30 cities. Unya 100 cities e beti me de waba. Okay. Iti e de say sika ne be ma na ya waba. Why? That's it. Wa haka bibi chenu. Ansa kwa no waba. That's it. Mr. Rahel wa hawo ka say what ka bibi chenu mana kuma nto ne yem. And I said, maybe Japan, I can't ask him, and I'm satisfied with patch. Anya hwe we bedwam to de ka bibi eto wa ansa kwa no waba me akasa. I mean, I'll go. What in come for a show? Did you be a be a wouldn't me that? Now, yeah, where is it? The no crown until you walk on home for pain. I'm a winning. She kept coming inside, winning the pressment. And I'm a cover with you, but me and Casamani came with the number. I'm now committing to attempt the big money. What do you want? And son of the command, and I wouldn't in the patch. And then you can't first answer the patch. Man, it's a bit too far. Jones, Nyako. Nyako abra no ma. Oh, na ayi wo, rama wonwum bi mi refi nwum ya. Wonwum bi otabo nyako abra no ma di. Nyako. Mama. We a nice woman. Hello. Ming. Hello. What? Hello. Mama, okay now, boy. Jones. Hello. Jones, what you meet you? Me pa cho we dey mesere mo so say bia me ban so dem wo obi a wa pen say onim pom kakra so mo bo na de ekoso nyan kasa kwa me san so mpe ya bra me akwa metria wonsa me nyimade a me ye what daji wo ba beto me ha wo be jai nom kwa na nim say why okay nyako yen try manemra mate so do no Hey! La bamba Rahel. Yes, ma. Ati wani so. Na wuja Cobra Jones wuja la ma What boss about this? What's what dog? What's not the 15 years? Wunim ni mre ye. Afi hana beja no. Jai. Big mama bring me enko. Mama that's it. No kwase mini se bema onum nsanom no yana na ware eya na waka se bema me wra ho wei na wo se nko mo mutena yeah na ori se nya ko ho na nya ko timi control no se bema bi wo ho a yeni bebre also o ka se wonnim no ensanka na no ko ntimi didi watem na ade edi kan se de bia me tufu se wo wra ware mu a eyempaye ebisa akwantua ya aware akwantua no enye yize etinya kwen nyame nim se wo betimi eti no de na ma eti de wo se wo ye ne se wo gyae a wo ahwe ya na wo firi nkra ne akotojam yeah wo ba ka se Jones de na ko ensa ya kam fa ne sa enti wo se wo gina ma no nyame de na hye wo nsa se ye ne ho adwuma na wo bɔ mpaye ma no na bia wo nim da akye asam entwene na kwoti de meka no bia na wo mre mu dua wo sa wo so ano no enti yire wo ho se wo ni ne benanti ye na wo be menya me abam bia na nyame nim se wo betimi ti na odena ma wo se so ni mu na bo ano se ya wo a bia nko no ntimi nto ntwene enti so ni mu ye wo ja hokọ ya che emfa ho Ohemaa hwe ye kan on se asmo kan ye me dekora ne se wonim me se wonim se sensan kama no ntimi ni watam
nti nyame de na ma say ye ho adwuma woni mo obi de kwa de ni nkejai so obi ka ne dia betere wa obi a wale 15 years be say 15 no twa what enkwala asa ba mabu evangelist ba hwema kakra ma me na yenko na ma aja fantastic be yet once okay pesa me hwenya ko anim ba na ma nyame nhyira amen oba ma batampa onwo fe kire wa adwen amen oba ne wo fe bi o wa adwen pa se de nyako atewe on se bibi oba tuntum ko na bible kan ho ase town yeah okay oba tuntum ko na bible bodo ne nsamrane se me dofo pa tuntum se wi oda me kokum eno David nyum David sa oba tuntum mrane yo to oba tuntum die Yakopon ne ho agoro mama 2 minutes yeah okay na ma de dikai me chenche hene na oba ha o de medi nkomo bi ache waka sem bi ensuro waka sem bi ache wo sem nka na monte yeah nyako a big mama say mo kompa awade mo amompa awade nya bible ye na nanom no mo so mo fa sensa de mo ma awade no mo bompa enna nankasa ne ya sei adwene ye de kwa awade mu no na enye ana who be ma fufuro hu we ana we comparison as the main issue otima say ba ma na mo obrofo bi amotaka mempekura waka bi sesi pa atimani so den na ti wani so obi na den ma obi na yi den ma nya wa na otusu ye dia na ati wani so da bi unya hu no he sa woni ba ma kan bom se mo ware o kan say ye smooth sa ha enya smooth sa o he anani 3 days me ba me ni kunu betina mani se anate mani so anate say no obi sha akire o kan sa ati wani so na obi sha akire so o kan sa ati wani so gwade a obi sha wachi okay wonim yen twen ma Johnson ma ya mo sa mpa o sa men ka do sa sem Johnson ni ha okay di men kan asem ba me take nyako ato ho abrado ma say ati na ni so de ani obi sha ho intime oh you can't fight for her. I am talking for her. Yeah, are you not a spokesperson for her? I say, are you a spokesperson for her? I say, are you not today? A spokesperson. A spokesperson. Oh, I say, a spokesperson. Menka, Ghana bro. What's a spokesperson? Menka Dutch English. Hey, nyakwa brano ma. No menka asem chiro. Nyakwa uni case. Nyakwa uni case. Nyakwa ni case. Objection. Sabama no musa. Oh, Sabama makoti mukunu obaso be ma no mom na se no watwa bi me patoti nyako anya ni story ni na no boy o kasa ina me hwe no sama makoti mukunu ai wo obaso uni case aso chi ni na wa nya that's all uni case nti se dia he na ati na ni so o de Jones ba ye be hwe ba bia se nyako akasa dia na nyako da so woni pafofo hye ho oh rade I have shown mommy wa gbeja akasa kwa show no unhu ana show no na me come next case so enya aye ni aye pa nti nyako yen twen ma Jones ma wate twa kuma to nsuom na enim se ye fidie su ade kwa akiri ye be ma na san wuti e wo se de wo kasa wo fili se wani magu ase na fe ya to aso free ho why kama kuma to ye abusua okay bojare and cancer Kofi Adams any osay ya frimpong osay ya no osere me se ukwa asore ben wose me ejowa nesini na ukwase me ko bi ache wa ba so osere bi me edigi ni nam se okay na omususu no wo fa na de wo fa se abase susu na mejeje bra me yare be so na bejeje susu no bi ma me na producers abo adwuma pa wonu makobojari kroni mu ma ensamu a edi akira eba no tutumi kabra Facebook Nhyira 104.5 FM YouTube ni Nhyira TV Fowl TV ni to Adum TV me ma wonu makwa aba na fei enkomo a ye kotie ni kroni mu no ba bia sese asem no keka kono keka ko bunu mu na nso ha de no kra ne de adwuma nti ye ka no kra kire na ase wo mpa no kra no a na ejina mu hwa na eda so jina Kofi want to say Amiadumo. Maybe I boko. Amiadu, be boko. What far away? Nim baby OCC. So
me ti be fufu no so ti be me ti anafo no tie so ti ni okay mo ba ha call ye no e dey na si sem de bebre adapatwa ene sem bebre adapatwa free one ho hey na yire kitwa yi o yire panyin no o yire ketwa kitwa na ne ba ha no oh okay adapa ni sem de bebre ma bi akire kra no wa 7 letter say on ti ase ye wa ha nti wa de me kwa kokota be ko Monday mo ko o de case ne kokota o de kokota mo letter ne wa ha mama court ben I magistrate court be kwai o de me kokota say the charges ben na o de ball 1 year ni menye akontada from 1st January 2025 to 15th December 2025 menya akonta bia ma ne dantime de ne ka 2.5 billion okay normally cases ba na kokota we don't really love to temper but me kan ma ye hu sampa court letter na dia bre no ana also in the district court at Bekwai Ashanti hearing notice to parties Osei Frimpong the plaintiff and Kofi Adanse and cancer defendant to Kofi Adanse and cancer take notice that the above case has been fixed for hearing on Monday the 2nd day of March 2026 when it will come on for hearing. If the case is called okay nature say a court registrar stamp eboso wa signature eboso e wa ha say na on state wa ha ba bia okay eti okay sika wa ha ni 241,350 cedis and only sika wo je free wo from that period you know me mfa sika bia mbehye ni so that we pay abehye me se nti okay visuals na ye call bojare ekofire na ye ready ye mfa tutum investigations ye yakoye wo kronim abusue ya eye wo fane wo faase no ankasa demu no emu krofo no binumu ya ba ku de wo yinanim kasai okay baba ko fi ha ni bojari jomo nti hi fana na mususu no we information center ba bia ka ne si no ba bia ka ne si no yeah na yere kitwa ne store ne ho okay nti ho na me call rounds nyina wia ko bibia okay na ma hand over sika no de amana yere na me makọ akọpe bibia di akodware na afi the following day no asan atwas stylish car no na si ho no yeah black card okay oh na mantwa car na mema ye hu se be ya number bia obi abe hu se stylish car no na da so no but all the same ye ntwa car no mo ne enko ye nim enti me bo yanko the next video no baby ana oni opanyine no kasa no na mimisa wo se opanyine no wuni no ana se wuni no omo maka ne de omo ye se won bibinti omo entimi opanyine okasa we hwan we no fa o he na nuko abeka se papa enso me wo fa ni mpompa no wo fa ni mpompa enkoma wo fa edie nyina akere sa ade a wunia wo fa osei yawo Frimpong ye no nye fi se wotena ase no wo ye se ode adwuma na hye wonsa ti se kaba enka wono mfa mobupa mienu no ma wontua ba ko fi se adwuma no na wo ye dada ansa no wo dan ma eti ofa we okay ofa we de wo se munyina mo ye ne ma okay ofa panyini ni mom ne kan no se wo so oni na obi afa won de wo hwe se yie beto ye ka na abanko munche na muntua na ka asumdue mra eno ofa panyini no no na ma no so se won tie de wo se ya eye no echi ewom se kokot de but ha no kwa ne de adwuma wow brofu bi a wo kai ye ne ono an recording na ye boy ye ne kire say you guys were robbing Peter to pay Paul tika no mugira de mugina na musa de twa bi muka na mugi bi gum saa e na aye ka eno no ase wayare mo de say sika no ahwe ne ho ya de ma kaprakra woni bi enti ye de ye wo wafa will still stand by you based on what evidence now what the buy yen nkrata no what the buy ono ne paper ne book no de ma me no me mahwemu a me hu bibia e concrete ewo enti
court de ye mu enimtia na court ye nko nipa ho e ya asem ne ka ne ho de se de ye ka ne ha no ano minim se court a obegina ni so wo ho we say e ye nipa ne te ho omubu asem no ti ye ntwen na ye nhwe de bekwa kosi e wo court ho no na ye nhwe na mamimisa ofaya wo sa ampa wono ne de asem no court no na ana se enyo no a ebi kwa na lete ye de abrawo mama wa hu nua be ma no de asem na court yo nimpa so court yase wo so kura wo sika kodimpa me sika kodim na de ye ne se me na me se me nua no nti na me be ne wo fa ase a ne wo fa no no enti bro mo ye adwuma ne duru ba bi no me hunu ne se me nua no yare ama ne ho akere no enti me mua no yade be nko an nkofo susu sika ngo de kohwe ne ho yade na yade be ya yare no me ankasa na me nheda enti ho nti na me ye adwuma wo fin so nti me baaye no de mbe ho ye ne se mild stroke. Okay, mama me ba ajaya amen na opom to say ihu adum kakrakra yo said you see kai ihu adum ide na ihu dansefo ana asamwa ba ye gusu bobo mu ye mobo mu kwa wie na wadru court na sasa na muka na me ne munya dwunu na me ne munya dwun because me no can say wadama o say wadama na ka pesa ye can say na nka aboa ma no ya dwun ye so for the kind na me ne nya dwun ba kura obi na no ka say me na me suma me wo fa ase no enti akofa ka ba ese bishop me ba ye no me na wo ho asem na so for the kind ba me nai waka for ni na gu me so say so for na ka say enti ese biti omuka na wo ka fa wo so for wo na so obi no ko fa asa ka titi titi we ba ya ka be so wo na wo so obi osofo no asam o kai no nko an na pushi you to court setio o ka fa no nipa ba me so o ma me na wo mu ti nipa nyina tie nipa dodo ni abi etie wo me wo fa asena ka te o so mu ntie bi enti o mu nyina etie enti sofo ne ka sa no o ma me na na me ba o every penny for sin ko nya dante di asem ko da busi penny se de fa kai obi ne o nya asem wa kai papa mami me kire se asam no ba ya na nka mo ti nkonya aka no boko wo fie no se de papa sofu kai se ka ba eya wadwuma enti nka fa bi na wo fa ase afa bi na ye mu ni ye wo fa ase so ya timi fa bi mami timi fa bi wa bra me suma masuma no me ma ye adwuma ye mfie miensa mfie nan me hunu kada so for the kata me na ka ba me fa sa aka no a me ne nya din me so me ho dansini no obi sisi me ma ni sisi me nya court de kasem nya court de kasem masundwe ba yo ya ni bedi a chedwada ya na musini baba court ni a hwese mini problem ya wo pa be ka ma wana se court be ka no de se e de ato de da enti ya ni de chire ba why mate okay yeho anka ho onka so yo na ukasa se obi sa masem na America na America se ekoduru ba bi no na me hu se menua na ahokyera ba enti me bai ba na obeka na se bia obi gina ha ogine sika na obi fra na me obi a na me de ama no na ode atue ni pakroka na adwuna ta akire ni se omugu so jeje enti obetua ni kakra na chese ba bi efre me de akoto enti bro started say o ka se omumra ne homagi sika na on face camera no yatena se ka ho asem de edi kai na de onim na adwada ho ye be ma ye mema no bi aba court ho ye be ye need proceedings na chi ye pese ye hwese de ebeko eti ye nkodwada ne mra na ye nhwe de besi and what dance na patapa say kwa de me ho bi da because that is where I came from me ma me munyi ne be am kind it's something that obia when is sud there but as a batangano ya doso ti yanko kotba why me pese be kan be ni nyina so ye na de Benewaa o za me papa me ono so me papa maame oh na obekwa asaba fa san be be nsuo nka se obekwa asaba se nka no se de ne pese kan no
etu de yen twen de court to be cancer na e obi fufo bi ayaka why ayi for ne frefrem no mo complain say ya mama nye phone session no ehefo a bujani ankase for mo na frem ya say me aletim na mo yela ne tum mo de enti a mempese mefa calls ne ye say akọ court for the sake of contempt reasons enti yen twen answer enke betimi abie mu aye de eye bia ba ha de yenye ne sa ye de ni die ma nananom ye de ni die ma court ti yen twen de court be cancer okay court rule we a why to the tobo answer a rapid improvement pharmaceuticals say men can show say the federal cough expectorant edupa wunya bi a kire say wo bowa na wa na timi wa mama enu agina wo bo ma ye ho hwea enye yi a mesra wadro a wo hia e the federal cough expectorant edupa ye kama pa na mesra wo to adro ya hye no suma me say abofra wonya nya mfie nsia no e ma na edupa bi e ma ne ennom sanso na albendazole tablet nso eyemo bi a wontimi nania na numu ato obi oye bibi kakora bi na ase wabre no wadro albendazole tablet enye ma abofra wanyanya mfie mienu na ase wo ba wafa yefunu enso adroi enye ema no pharmacy shop bi a obewura mu bi a no mepacho wobenya bi ato wo hwe ye kira kwan dia ye wo Spinters Road ye Ben Royal House Chapel ye number no ye 0536 661432 0536 661432 syntax tank ye tank a wonya bisi fie a dire bia no ensuo no ebe flow say ya tatatata na kire se eba e den apetampe awia bebo no abono de gina na gina mesra wada ye de na hyanso de da ho ya achichide na da so Ghana ha ba bia obefa bia no wobenya bi na wato agents no doso eti friend number si amede ma wo yi 0244 335 168 0244 335 168 syntax tank says syntax tank dear a strong na fe a tough Jemfu wa court wase minkancho se wo pebabi adapa ma wanya humka na wani agede a Jemfu wa court a beautiful hotel bi aya abepie mokumase ha ye wo a luxury apartment but your prices no so very very affordable Mr. Wada ye wo dan yesiesie mu ankonwa ne ade nyina gum kama for long stay and a short stay security there oh kashe be insho kra bibia de dem kama 1 bedroom apartment or 2 bedroom apartment family rooms and ye was suits so e wo hodnom burgers na mabani nyina Mr. wonya burger kra Mr. Jemfu Accord ho ye kama wobetimi ada ho ama wani age eyie pa Mr. ye wo Daba new site ho ne wo sabe ya wonyira na wo asembisa bia fra yesi your number so 0244 747474 0244 747474 na eja woni yen entwetwe enkomo Orion Cyrus Publications nguma wodi aba ni nyina GS Standard Books na wodi aba kire sabofra bia benya no so ene ne de kama pa misraw ye wo crèche books ni bi e wo honom sa enso ene ye wo nursery 1 and 2 kg 1 and 2 primary books ni nyina nso ye wo ebi regional capitals ni nyina nkwabata no bi e wo ho ye numbers no ni bata fa na ya wafre ye na ne atwetwe enkomo numbers ni 0555 313658 0555 313658 to bet me so for 0249 411234 0249 411234 now only Orion Cyrus Publications any enkomo ena mata di makacho say anti abrefi of Australia na niema say ya no de aba ya nyasam ketu ache say pin so nti Mr. me de beki number ma friend no obedress so fine two pieces there for obe show b beki number no 0553 323626 0553 323626 Becky wakofani amanu p ene dia ba Australian West emu ofepa eti bomode ne friend na onhye atade amsua yakopamenase brawo enko ba bia tutu mika bra Facebook na fa TV no to Adum TV permanence Isaac Abraham ba Isaac marewo Isaac want to say Bibi aye boko. Pardon. Jio. Wona anam de asema. No am das.
edi kan me chia na obedwafo nyina yo akupon nyam kase ne nhyira mo amen ani say acha na otwe na me san ba efiri say yes say eji sika die wutinwifu a na efu say nipa bi am pressure on say u ba ye na wutin da so fine satisfied say fu ba wani mo ma so nyina efu afa na okay yo ma me ntwa ne tia ma wo menim yesie nyina na san say wo fa any obey ewa ha abusua na no ye wa ha no de nkomo bebo ye say ye ka se wonum kwa kire nkosi nkonwa na nka de bese bi o ma ya so ntene abusua se wonum je ne 15,000 sumsika na ya te so ama no cry 10,000 chop money akra no chop money anu won fa nhwe no 4 months no ye je ne 15,000 ne ye te so e ma ne ba 10,000 afen so na wotwe bia sika no wontu ya say 600 ontu ya 1,000 ana no so ye te so at the back 600 800 it so by 800 ho 800 oh okay ma sabai ya Nhyira enti no wo fa e wa ha na na tena se mami sansa den na fe dia be me ye bu ni kom dodo na na madam mo mi enso ye no no owu why ana dan mu ko shia ide ne se ye madam okay ye ko shia no ye kan sembe miensa okay ananan ye din ka se die ne kire se ne ba no no oje tu mu enti ye ka se be ka kola de ho asem yeah ana ye to su mi no chop money ye share first open mass no oje tu mu no yeah na ontua enti da esedo so ye be ka ho asem ana afi ye se akola we wagina tu mu no moving forward no wo madi disika no mie no okay see I can answer okay nti mo kan no sen pacho okay the din card akola no hu card e hwe enema bi na the din ka ya ka say 4 months no obata no ya did disika yeah and ya say there be I for this obedi 30 cities obata no nti yasese bosome 9 okay obata no edi disika no 30 cedis a day okay it is a 30 when every one no 30 cedis no times 31 days ne quite there for the 30 days 900 cedis a month times 4 9 36 oh come here frame my bigger for you. It's my 3,600 for 4 months. Yes. Where your bata in a didisika. Yes. Pacho yanko. Pese any one brain unti. Yes. And I feel you can say Akodano Eduane. Nkonkomu Eduane Ankolano Dino. Yeah. Yes, bibi the none. Yeah. Nti no mo ya say edon ba ko bia 140. Konko ba ko. Na obedi do 2 weeks. Oto ba ko bia 2 weeks. So ya calculation ni bi mo a. And the next say 280 cedis a month. Okay. Until 280 times 4. Times 4. And no my say 1120. 1,120. Okay. And you can say I could have no chop money I can 500 now. Any you know can say yeah, would you 250? I wouldn't you be on. See, I say for 4 months. I could see the same for them. Okay. It is a sikano. Moka yeno de utia bakun when triabu. It's a mumu training in a gui so dear 4 months yeah, we get to once and by a dear emoji. It's no 500 times 4. And it's 2,000. And I can't say I could have no nema. Be a sassy to talk, but there be a war. What a tomano. And also a kakabu mono, a 1,000 cities. Okay. To wear other items. And no 1,000 cities. Okay, Yanko. Asa. And now, almost say a pampers or the bog or the bacolado. And also, you say 40. I just list the way wine a year mao. Yane a obebano. A matter no ne a trance and a busano the spend day. Okay. And you don't know a cabo no buy the 2 many.
Okay, into diaper no. Diaper so better no for 4 months now no want to and mama say. Yes, about 45 cedis. Okay. Na no. Busumbia obey you me no. Koda no bom you no. 45 cedis. I don't know 4 months near 360 cedis. 360 cedis. Okay. But you're not baby. And I'm fay akorano samra obey or the city near ma. Jobs about to bucket no 260. Yeah. And I saw to bucket now. It did 2 months. Okay. And today I say for the 4 months or 2 buckets 520. Na and that or ne parazone ne sadia my name I come on in answer. Okay. You know, I could see 800. Okay. For the 4 months. Okay. Asa. And you know, China say baby I could have better. And you know, so a dad on compare no. Like I said, only 3,000 for 2 years. Okay. 3,000 for 2 years. Yes. Okay. Okay. Bacha Asa. Yes, sir. Okay. Okay. And you die hard. Say, hard that will be a chief in the fee. Until hard man, I saw Tom mattress to so. Until and only mattress and name of the kind 1,005. Okay, to mattress and so be count 1,005. When you able to try to me, you wanted to come up, but you go. Okay. Basically, no. And a monthly, no more say, henceforth, where you 4 months in the lapses night woman. Yes. Ain't it, all quite anyway, no month and 1 month almost saying. Okay, you can say, Squadubi no, sir, when I did back one, and can say, no bill. And think I don't so yet 500, and also in Timmy. Take a kind of fun a little. You can say, okay, and you have 400 penka, 500, and you say, 600 for me, no. Yes. Okay. Wadaroma, minim se what you need ya my pa, I am a federal to say your tunes are fraud, de kind, where the assembly chair, the abc and ne. And in your send a pumacy bre, and I yepe, ni yemu, and I yepe. Dear Dickine, dear Dickine, dear yatro train na ye pa. Na me nyante ase nanso meti ase die me hunu so eye niam ka obo ye no atwam bia ye me na me ne me kunu awo na nye bia adwaman a me fa na chi kwobo ye se be ma no na mfi mi o mfi mi o na nke ekro gin se ya nka wei da nka meje ni nyina mamone nka meje free be me ho no matter what but e come no e wo ho no ye say menene yonko brebo pa kwakoda nanso eba ne de eye be ma ne ba enti sesei no sei na me pese ye kono madaroma omono deto no eniema ye sese ye se ye ka no nyina no se ye gisa aka ne nyina free be ma ho ni okopesa esika na ye ma ne brekwa ma ne kopɛ de ba na se sila oda so dakem ade achi ade esa no de busumi nkoda mienu bedie aye no so busumi bi eso de ba no yenya enti nkade atwam ni nyina no omonu ni ade ni nyina no meshiagu diaper no meshiagu wadaroma me ka bibi wa ha ka me twa no mu other items na ma 1,000 no me twa no mu de me fatitiri pa eye akoda no adi di sika ne bata no adi di sika yes si ama no bosume 9 no say 500 no bosume 9 no 2,000 no say edimu vi se wanhwa akoda no sabre no edimu edan no a wo bata no bedem ne abofra bedem edimu so onya mattress a nkoda no beda so bi eno nsusu edimu na afa edidi sika henceforth esese odeba no edimu senka woni me be ya adwene na nkoda nketua yi da chinti ki atwade akwa awan ni nyina agu na nka ya hwede hia no a ebeboa no a misusu se nkebeboa na nka de aka animu no yenhwe se obetimi aye adaroma. Okay. Say nkonta ye buye. Say o kan nyina aboma.
ekosi 13,430. Okay. The top one you can get 50 na chire no obesra ye no ye tie so ba 30. Yeah. Enti na no kan won enke kosi 150. Yeah. By ye no free so na by 13,430. Yeah. And osra so. Enti osra so no ye sate so about 12. Okay. Enti a chire no tiase be dase. Enti time on and then ko ebu an for say ade a wontimi nye na ho ase. Exactly. Ye ka kire. Enti no osaba ye no osasre. Yes, ade agwada say the sasre bi e di obi. But out of a me and say okay and yes ade and I made so from 12 to 11 and manuko for them see ya so 1,000 enti emra instead of because about 11 na because because 10 about 10,000 enti 10,000 sabe the person there unfa katrema untinta so performance amfa enti baka 10 e dia me ka say okay nya hwe 10 na apie ma no nti omfa no mra okay ye bubu mu no 2,000 no say 2,000 in a year 4 months akoda no wo de emfa say akoda no ne ba time no e de no 2,000 no eno e wa ha ana ye de dan no de no beka ho ono onim se dan no de kian ne kena no ye ka kire no so obe han enti dan no 3,000 no e ka ho wa ha ana mattress na water no e beka ho wa ha 1,500 na e be ma ye 6,500 na obata do nti for 4 months no odidi dada odidi nemumu no hu say ye say asem no ye hwe ho bi ne atwa bi ne de ayedase nipa ya ye gye ne say sikai wo de free say kuapafo asase hifo project na je ni free so ba ha wodi ayi akuaye t-shirt di nkofo ya woje award ne bi ana enu anu ahyede na na obebo nyenya wa ha kyese wo kotre betre oda benchi su safe na oye memobo ye kanu sede enkese na nso tomre bia we tamper justice with mercy ni gidi se edan ne de esese ohan dan no tomatoes ni tunkura obebo obeya ma wasiesim saa de ni nyina ye behwe se obeye na emom no saa 2000 me ka cho se 2000 saa ye ka se manan ka sika ni kura ewe ma de ka sa wi me ba mpa cho ha de me obi aka bi enye mu ntombo ansa me wi ameba ho enti saa 2,000 no 500 a month no no die eya akoda yi ene oba no esika nka me dem sinke nka mbom nye ne saa say ekoda me no 500 say on say 500 na me kai no yeah asabra e ka na permanence no metiase ena oka se obema we 500 metiase ena egina so eje akogoja 3,000 yeah enti a trade no okoda dwene he no o say 3,500 no oja nana se be ye betwa ne tie enti enyafu fro no minim enti se say no chop money yan discuss ai eno ne de wono waso a kire me say 600 wonya bosu bi obenya 500 oh nti 10 cedis a day akola no wonya oh esa Ohemaa on sabe perifoso to keta Maria utwa keta Maria da wonya onrenam no kre so nanso no wonti bi nkasa akola we ya consider this woman 10 cedis a day na wadaroma say e basa then kisa say o push too much because at the end of the day won say nkola hwe no enough of sir no kre obi a wo bi meba so meba and at least me try it here also but me can last time me can say so I wouldn't about to me and yeah me very considerate in some of the things and you try so say okay so 1,000 now when the Ohemaa could be 10 cedis a day okay say no for now no minim say we nim the fupa for now as we stand here was say 500 you there yen consider no for now e dey onkoda no bi nso wo ne ho yen hwe adwuma a wo ye e ho no ku adwuma ne ade ya na wo ho enye den a ye behwe so obayi wonu ne wo ba wade ne ne ho biem but oba nso e so onu nso ye bibi e dey support at least enuane sem no ne ade kakaka de obayi are you saying is that 10 cedis now they man could be too much Debbie it's not too much but yeah accept media misusu say yeah accept 500 no for now
minim say 600 no with time obetua Ohemaa I'm say esa na opushi ya too much so the crazy meba muntwen meba nana wadaroma ye me manifa ha mu ame twen meba pacho say e kan one na eda ho no 2000 no a wan hwe ne de edimu ye beje Busumi 9 ni sika busumi bia 500 2000 ye beje edan no en so han na ono ane ba no nso nya bi mu da ne de ye beje but yan kai say se bi ekoba na die ne no ani amwa enne to fum ye na kwaye jo boy o se jo wan ani ba kasabre nke nte ha we shouldn't forget that mark and say obey wo fa be man wachi nanso eba ne de ne ba so hunu enti ye ka ye nsusu nyire no bebre mfomso no bi e wo baabi wadaroma I agree so but in all this there's a rationality kakra so yes well because 500 no crowd and saba unsa 500 no odia mame hakra we ebusumi we die misisi ka no ba ko no we die me ka se ko asem ye ka no ekura me ana me ka si so no matwa so na metam ko oh ye ka no na ye kura bi ni ye de ka asem na twaniti a ewom wo afum ba bi de na nso ba die sɛdeɛ wo ka no sɛ mokora mu di dwa ato akɔye nanso sɛbɛ yɛ akɔdaa ne nti yɛka ma yi ato ayi nti na 2000 na bosome na yɛde di sika no ɛno ne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bosome na die no ni bosome wei wɔse 500 no de beba misusu sɛdeɛ wani mu no dɔso nti nka yɛnsom for the meantime na yɛma no nkɔboa ne ho for ɛdan no ɛne de aka no na yɛnhwɛ de awurade bɛyɛ why even if you involve the police I'll win this case Papa Cho, maybe say akra no eso duane na odi ne performance na ka wo ho ana sese ni nyina ne no 500 busumi bia enti busumi 9 no na aye 2000 di that's what you say menka akra menka nans sikana na ma metiase me chese on say na sra na matwitwa ebi afrim what am I say ma sheda na matiti bi afrim sebe ya ye ha ne wo ye hu bi da afebon say ayanwense na asai kura inti for now na ebi sisi bi so no de enka we no ye mokrata nto so man with 500 no na ye man a grace period of 6 months we kwa na ebetimi akọ 700 but for now onipa no se de ma ho de betimi no inti nka ye nsom na ye nhwe de we ni me de ni ye mu de a nka ye nye no sa this is what I can do that's the best I can do Twa test ma jotun area na onye na bia ye nyina nipa baako yeah ma contact jo ye nyina nipa baako okay nenso de yaka e ma na si wo hayi okodu on timi muso da bi so baby so muso da ka se ye di ka tena se be baako ye hu se ye nyina ye nipa baako nti nipa se ye yiri bibia so so akra wo ye desi nti me se bi hwe ni bi ye na hwe ni bi ye kakra also de ma kra kai ya nyina ati ase ya na ho de na ho di betimi na kai na afi ex okay say bushia na kra sebe si ni nyansa anka obi a wafa de sia oneti na bosome na wadar man ko hokra o kasa wa ha be ha papa di etumi sika etimi je na ni wadar ma say bushia ni nyansa na say ichi wa youtube ya ahade ifi enkono akasika etimi je ni ahade ensi kra biem we ye si fom yayi ye bokrata to so amana san nti na meka say unse ye ne akokɔ da ye mpre ne dabre bibia ensi enti ye ma onye
You see for my bebo letter not so. No was sign, na yen so the stamp asiso. Bosumi biano, sasikano, ye beji. Pacho me ba me brain in timpacho me ba 1 minute be. Impacho, ye no sa. Why nana? So abeslo. Yeah, you in P, but 100 there. The person they come on say no who say at least I call away by the figure that's so I guess I did your typical and two day what's yeah can what you try them Matthias and yeah what I got you as a colado and you had the give okay but 5 says I did the 100 no come so that will qua one will come then somebody okay can okay Mr. Matthias says okay say the metwetwam nyina mpanyimfo so o Matthias o matwetwa ni nyina mu a 100 cedis panya na beku bra ma be pacho me time ko me say the metwetwam ni nyina wo Matthias nan o mo hwan na oba na didi sika nyina matwam 100 cedis spend ma wo de so no it won't change your life, it won't kill you Mr. Wo I mind pacho me say I mean kasakra odawlo me say me say Debbie Obeka asem na say hwan ntina abedwafo kwa wa ha me mo nka hwe Debbie ma me nkyere asem ba kopem Debbie ye ni nkyere mu Misro bibiri o kyere bibia mu a me di sika no be ma no makoka asem no wo fam o ma papa me pacho me say se wo kyere bibia mu na sa hanya mu a me nka asem wa bia mu na pese mkyerem kakra bi eda ne dia no me pacho wada ma mkyerem me ntu han da no ma oba no mama o de ma mkyerem ma yude kakra bi nkyerem o be han na wo han mama o de ma mkyerem just 1 minute and 2 minutes pe mewi ani da bi o be han na wo han mama me pacho hima o de tie me misra o de tie me pacho ka say dia me kan say me ne afia da na ti dan ba ko na me nya ma dwe say me bejae no ana wakofa me chi na se madamfo se obehwe no na waje no me fa afia da fufuro no wode kwala ba me pe da ma ne tinem ade ntina madamfo na waje no ne de won pe da ma ne tinem na me na me sa be high dan san fama no ohima nti u ba jine na tena da bi se me timi ese no wale na nyam na me jai no wa ware we se madamfo no ese wode madamfo na te abusafo na madamfo ne sa o madamfo na ko pe dan ma no e dia me na me sa ko high dan san ma afia de because oba fufuro no me na me pe dan ma no you see what be free me say me na me say pe dan san fama. Enti try my enquire investigation say am pass so Joe boy go na high down man. Oy ma say me na tie wo ko won kan kure. Wo ko won kan kure da. Wasam wo di. O ma high down man. O ma high down man na hima. Enti me pa tro me chiro. Me say ko high down fama no mra. Me ba me ba from me pe down man. Na so gina free me say mu a me say pe down man bi. Oba odin kwada ba yo. Me kire say. Na mo try. E say what gina free me say mu a. Me say pe down man. Tio. Asam ye ka. Senka metimi akasa fani ye kaja bio. Ana wonim. Asam ye nka ni nyina ho me ha na say me hu say me so na tete. Ntini na jisika no na ye mada foforo na ye mesi nkonya foforo da bi. Je na e bada foforo na ye si nkonya foforo. Semens yenko. Ebre nti. Ye ma ya hwefo na etie fo panyina akwaba. Emfa Embra Pemsan Group of Companies here in the Semens Vital Herbal Mixture. Any capsules said pano ye de abeja so a guy no and no home como and a ye babedi ye do na emiensa ye Semens Vital Herbal Mixture ne capsules no and insio and afe ye Pricare natural powder na ye Pricare natural powder and de be a catch us no adwuma ya and say e yifi bia e de efri nipaduanem enuane ahodo a ye die nu a ye nom ko ye nipaduanem nyina efri no ewo mu no eno and afe ye Pricare natural powder no or ye adwuma sensum lion na afe wa hwe apamo efi bia e de efri nipaduanem ama nipaduanem ate na afe efi ne kika wa bia pie na nipaduanem emu ada ho adwuma Pricare natural powder no eye eno no eye prekese e na do ka dwe ho mpesa wo ba bre na afe na akofa prekese akotwetwam di nsu akogu ho akosija so eno ti na dog aye ne won so e de egu sahye mo kama wo beto na atreshe ho ti wo to a wo de a wo ba ya ene se osagu nsu de mu anopa na wanom ontimi ne sanso a osa de fredua na wudi a na wanom afi wudi e beboa wo na yi efi bia e woni paduanem efra bonte e mapemfo a monso mo mogya wo fom e Pricare natural powder ne bi e na monso mo kwa akoto amananom e siesie munyinse ni mama monya mogya na fa monso be wa fa mo ho na mafa mo basa e wakoma e na ya na e bo peri wankasa wo tse wakoma ne moya e Pricare natural powder e no bi e na wo kwa akoto anom de aka gan ne ho na aboa mo wakoma no emo ye nyina bebo ye ama nipadua no adwo fom e immune system support
ɛboa ma mogya nso de afusa ne yie afei diabetes stroke ɛna saa kyew na sɛbi wano na akyi mu nsa da ho na ɔnan wontumi ma so a ɛyɛ pre-care natural powder no ɛka agan ne ho no ɛno bi na woto ama na siesie nipadua no bɛtu stroke na se ɛde afi nipadua nim ama wo nsa no ɛda ho no ne nyinaa ɛbɛpagya ama wo bibia yɛ kama wano no akyea no ne nyinaa bɛtene wobɛtumi ama wo nan ne so ntwew no ase na sɛ stroke no bɛfiri nipadua nim ama wo ho ɛtumi atɔ sɛ yɛ kɛse bɔne ɛna wayɛ ɛna wopɛ sɛ wo so te yɛ pre-care natural powder no ebi na wokɔgye de aka agan ne ho ɛbɛsiesie o ama nipadua no saa deɛ cholesterol bia ɛni kɔ sɛ bɛ nipadua no ma aba mu ne nyinaa ebefi hɔ ama wɔn so ho atumi atɔ na nya no nko ana nam medical aka atɔ yɛ do na emiensa wanom ɛyɛ pre-care natural powder precursor powder wɔn so no ama na yifi ne keka wɔn afi nipadua nim no na afei wo bɛnom agan no Semens vital herbal mixture ne capsules no o de mixture ne nom capsules no na ɛno so ato sen akɔ nipadua nim ebekɔ wo sisi nim akɔ akɔ yi wo sisi mu kuro nyinaa ɛde afi hɔ agan na adwuma ɛyɛ nyinaa ɛne sɛ ɛyi yaw ɛde free nipadua nim to kɔ pharmacy shop ne herbal shop a okɔ ana wagye Semens vital herbal mixture ne capsules ntimi nka oso wo pa agan no oje nsuo na wagye to pa ye no wagye pre-care natural powder ne bi ɛde aka ho owie ya frɛ yɛn ɛyɛ 0244 718 557 0244 718 557 and that's 0241 604 702 0241 604 702 yes ya dia na ama o mema ye ekofom na wakasa wontumi gina wona so brane se be memu a eya agan ne bi na wakakota oji nsuo no waje topa ye na waje pre-care natural powder ne bi e de aka o be ma se osisi ya we automatically ma o mema ye nye eno ti wonu magan no esiesie nim na afia ma o mema ye so SCP esita afi wachi bramo no ya na ya wo ma etutu oni nyina oto asentiri no ya na etwetwenwo obo ha na ne to wonam na kasa na ta so ene ya na wote se eya wankasa ewo ma agan no adwuma ya ne se eyi yawo e de free nipadua nim ti se free uti so kaka wona ase ba bia ya wo nipadua mu bia otobi no ma ebetu ase e de ama mema ne so ya na mokɔdwo so ne mu apa mienu na afa wote se waya ase ya wo yankasa dwonso no obi da otimi sɔre mprenum prensia prenso dwonso ansa na ade ache yade e na ba odwonso twanim agan no na wokɔkɔtɔ Semens vital herbal mixture ne capsules no na afa wagye pre-care natural powder ne bi e de aka obesese odwonso twanim nyina ama ya obi a wo odwonso twanim nyina bɛkɔ ama wo ho atɔ ma ne so mokɔ afikyira ya na mo hunu amane ma wafikyikuro mama ne hunu ne nyina agan no ma ne bɛma nyina na enom oba wo to ano atɔ ne double no ama bɛma ne bi bɛma ne so moto ano atɔ ne double na mama mo ho kafo no ebi nsuo no ene to pa ye na afi wagye pre-care natural powder no enso bi de aka ho aduro ne bi nkonya bi tie ka kyerɛ so wo to ano atɔ ne nyina na aboa no asiesie unipadua no afi ma no amo so matenka atekwa fam kra mema ne no magan no na afo mu gina so no mo de ba na adane asem no mu nyina mo koto bi Semens vital herbal mixture ene capsules oba o libido no ateko ne nyina watenka no wo fam ne nyina beboa wasiesie unipadua no hormones no ne nyina hormonal imbalances ene ye de ba onu magan na be hwe asiesie ne sa na afi aboa eye fichiko ma wane hunu nyina firi no na ma wo ma ye nso ye no watenka no ekosoro na afi nipadua no ya no ewo mu ne nyina etu ama ho ato se ye koko ene hawo na afi okọ baabi so aya na okọ butimi pie betete ho ebi die moja timi pram wo mo ani nyina onu magan na ebetwa kra okọ bo no empie mba bio na afi wo so ho ato ipadua ni baabi ya wo ya bia Semens vital herbal mixture ene capsules agan na okọ akoto okọ awoji nsuo no na waje topa ye no na afi waje pre-care natural powder ni bi de aka ho to wie ya frɛ ye 0244 718 557 0244 718 557 and answer 0241 604 702 0241 604 702 Dr. Do one wo dwe hu tedo ni atopete Ghana he wo ba bia okọ herbal shop and pharmacy shop bia obenya agan ni bi ene ye pre-care natural powder ni bi na wo so wato tafofo komasefo nyina monko ni road junction PF pharmacy wo ho opedodo ma na se ba ko obenya dia
Bema Colina Keba, Ewo Ashton have made was for Freddie Mens, and if a rock pillar heba, Keo no Muninawa, or Magia Drenaguha, or more eton be, and Carry Pass Ventures or Kanshi Draglen Mokwa, Ubenya Semens Vital Heba Meshane Capsules Agano, and Swene to pay any pre natural pod and Nina, Ubenya be ato, Ewo Hohabo Mother, and so able to a shaman and a penaheba, wo Cape Coast, Jeff Heba, Ewo Manke Sim, Akobam Heba, Ewo and Coco and a jar Heba, so Ewo go. So Dr. Don't know Jim who to medical catch or Ghana had ye, Yawa bear beer, ya twapete, Oka pharmacy shop, any herbal shop a ben will be a Oka would also opa again, which is you know, not what the topa and what your pre-can natural pod and it be at the account. A memanity to a wood to a brotherhood code will have see a baby so the mount. It's would the Albayan so to a drone of Freya, ya no bedin kobo, they be a catch a wood to me no matter one quana canina, two Freya, bet your mouth and child who draw quite crab before sweaty day, and no better me up one medrona, ye human term, now for what's not baby, now what you would to read ya Freya, a 0244 718 557 0244 718 557 and that's a 0241 604 702 0241 604 702 SMS Vital Herbal Meshane Capsules. Yeah, just so say a guy eto sing. Opanyini bi wo say many abadwafo nyina ye nko lunch pacho oje we envelope na wada na say na che say eyesa na eko de shem 1000 shem pacho ani am shem be ayadri no ye twa ye ho ne agenkratro kakra ye koba di aka nyina ye de beso so asem we ye beso atena so biem fi say ba bi aduru nti ase anya adwuma ye de nanka ye pese ye di yie eto ayie anye bia no so bampo fa wachi na wo ma won ho jako ware foforo kra no a wo mani nti kanya hwe o ha da ma no wo manu nti ensehwe nanso Isaac Pemina say wonti eno ase ena abusuanso nye ya dwen say ye jai amanaka me clear okra me bre no kra just 1 minute aso me feel say or problem with your dad so but munyina mo gitum say akola no oba wo de ho no we ni di onya nufo enti oba do sika odidi ye no 30 cedis a day no yen check ba na enyi dad mfrim enti yen check 30 ni emanu ni enti dad mfrim okay asem ye be sa problem wo de dad no so the or say dad ye nyon dad no kwaje ba be de ha ba do wo mado de ha ba but also a problem but enya there obado wo de ho no obedidi despite everything obedi papa I'm sorry try ho na yen ka to kaka ko bai beto aso Amuzu garlic bitters ma moja di afrusani ye blood pressure any cholesterol kofom eyi sciatica yaw eyema stroke ayarefo emam pomuden wani ehunade ye sugar level kofom utumi ehome ye Amuzu garlic bitters tumi ma wo dan na ho ebi wo herbal any pharmacy shop 0247 77 67 43 Also be in your person. Same. Yeah. Machine, we said it be a long kita iron. Madam, yes, living and checking, you know, say, I don't know the room to see in fine. Beba, way, and a massive fun. Bioglobin syrup and an absent. A mujadru, a rich in iron, folic acid, and a B vitamin. Engineering drew with one and mapodino. It's in there, I know me. Madam, I'm more capsules now. Oh, see, now we hear what done for the catcher was say. Come up iron will nip your man. What can press an iron? A bioglobin will create you. Come up on my do, not the baby to iron. Hey, Fire. Pharmatrust Pharmacy, providing quality and affordable medicine you can trust. Bioglobin syrup and capsules. Aya Pumudiadro. FDA actually do at
abaya yeah why enti asa boy ye hye ne so papa yi hunadwuma boy ne ye yeah susua mpa asa sa wo mutse kama ene wote ne fie a sabo mede 20 cedis o 10 cedis o ayo mo so yeah but asa said we see for book pa one listen woman say papa yi enti wo ye bata enti wo dwene boy yi ho adai so say man na kwa transexual oh dey be omo that onyina aka ho na we ye be man ni bi me de ade ha adwene se ne man nti ne se enkola no kura nti a papa want to go hard am wo fast so what quarter one year say o ene na dwama nti yeah o jai nti ye hwebu panse ye de ye pa to ye anyame anim ni kada no kwa me de anka me ban na anka me mane no kasam no samon oh yes no kasam me de ban na anka me mane han na ne man o de mbegu he ani ho de nyamta no go kwa fi kame no na tie ene ya ware ne nyina ye tie ena wo adwama nti watu nyame adum die ne se akora ne me ba sika mo se me mfa ma no papa no ho ye me ho nyame anim do se wo sisia sese ena ne dia ne odi he ne se dia ne bi de nan wa so ne mampoje di dabi anade wa to dabi wọ́n yìí máa mú mi ẹ̀ka nìkúrẹ́ sẹ́wọ́n pẹ́pẹ́ ní ẹ̀wọ́ sẹ́wọ́n fàásì ní bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yá nti nka búùkù yẹ fà yà ọ̀dẹ́ bẹ́ẹ̀ jẹ́ nkọ́ bẹ́ẹ̀ yẹ ẹsẹ̀ mà wọ́n fàásì ń sẹ́ wọ́n wọ́n kọ́ fàásì bàbá ẹ̀yẹ́ wọ́n nka bẹ́ẹ̀ mẹ́yì mú ni bí omu wọ̀ bí o mú ni bí emu bẹ́ẹ̀ die ọmọ náà wọ́n ayẹ tó ká bá bẹ́ẹ̀ jẹ́ àtúntò búùkù yẹ mí ẹni mu ni ẹ̀yẹ ebi nso wọ̀ fà paa o. okay ẹ̀yẹ ẹ̀bẹ̀rẹ̀ nu ti evangelist yẹn kọ. naima ẹja ẹ̀mí ìṣirà o. amino. ìjọ osu eburu na naima. ẹja. Fi say ye program ni na my side the bet and my side evangelist go yeah yes sir that's why side the teacher na say na me too and em bofu pa no custom na me bufu afu na fu mienu okay afu de na papa na ye no na afu so no custom na de you am na de him na say yi wa so na nkasa say o ma kwa na papa na ye mani hunu bibi say mfunso na o ye no na papa ne te o mama nkasa me kasa ye me ote dabi ote ha no me bunipa but me nsoro no one man talk ote anka me ka tire no so pani sabe mpedu sababi akọ ide nukuro ni o ya chia nti unse asem ye ka bia ni efra bi ntoma dabi atoda bia enti metwa bi mama ne mpanifo ne madoa metwa bi mama enti wonsa woni ye wo ha ne de hu se o mpanifo a enti atoda bia bie ma ye mo be say case no ye se bi ni ye bi we dem ka say no yanko na so eno aye ade tie ni enti ate do naima listen ni o diaper other items obana did sika tie bia na want me sense so ma wo afu mo omo that oka ho 280 no omo no akase no mienu ade ba ko ne se e de na ma mo ntamte number 1 okay enya dwa mamo no be ma no de ne ye ka che on se yagu nanim aso ba na gu nanim ase ogu be ma nanim aso no so nam krom a de asem na amanfo be ka nya be ma no obi fa na yere wo be da motom ni da motom su kwa mi amedai ya de ye fe se mama be ma ne da me no ote me do wo de mami en saba ware sama mi en so papa we o papa ha da mo mo no kwasa ni eni ho o da bi no kwasa bo we na hwe sankola ni nyina o papa si se bo we ni tena sankola ni mi en sa papa nchi akapre ye hye nipa comment ahom enti wo no lesi sai na wo ka ni nyina bullshit here ready lesi ni nyina bullshit performance na akra na ni di na bullshit red card mama ka cho order red card so wa ba no ba te no ba no timi ne wa downfo ya kwa yie mo se ko mo wo ba me yati ko so oni kan sa na mo ko botoki awo Baba wafu Baba no be mate o ma be ukuna danfo abo dogi wo on computer baby be ma no ane Baba na woni ukunu eda na woni ukunu si no wo akobutu ho ama be ma yi afa wati afa ya sabe dina aye and let it say sabe tua we mo bu be ma no kwase a ye bu be ma no kwase a na hema ye bu be ma no kwase a afa ba ko pa no say be ma no hand am be ma no
efinda aye can say DNA agitu mu no efi okọ ana o akola because that time not doubt in your day e wo ho efi okọ won tua kapre na bom sense DNA e prove say ya ne ba no ana wo sha say ho no mo ka dia me no mo ya adwene okay number 2 ebia mama 2 nyina bam naima send papa ne tia say wakọ ha dan na me nam sika papa no nka no kre what ya na wo fa ka cho so kokọ frɛ wo nua ne bra kokọ frɛ na wo ba na wo kutugu na so ana obegina ha ka se na da se me yante mfiri ase sa ba ma no ofa ba ma na yere no ono so di asem na wo fa ho ka kire no ese o maka ho asem ya ka di asem o mu maka mi anti bi wo ba ma no kwa senka so ono so chi wa efresem o te ma se na wo nyina ntem ka wo fa wo se o ta wo fa se na chi a wo fa se asem wo ye ne guase ya me ko gina we hu koyes akoye list aye ne guase ya bema me da se kura se sabe wo so me wo fa se nim na me wo fa se na je kura se me srew dia ba nyina ye nshingu ne akola no afedi ya hu se ye de wo ba no ene ka se nya tuma tutu na tutu kwa na chese okọ kan se mu eye no anko kan me kan yenko oye ma area se ne de letter ba yenko be da se me pa cho na me musapa se era we ya yo mi enye be ma nkwa na hwe mofra wo okay sabi obai ne sanchai ne sadu ne na edu egu ne ho enti bia na me ntinyo ma bia se we ya wa ya listen tinti wo so wa ya wo part a wo play wo ne de yi ya nyanyo ma sa be ma no nkwa na sabi okofa ma emma ne ba wi ase ya nyina responsibility ani ya ba be sia enti wo hye ne nyina egu ana media me pass Alice what about paper memo no okay on to ya hwe memo because that be no ya hwe nyoma bi ye we ya ba ya oti we sabi na no betena before asem no kra form ode no wo ye ne ye bi jo me no man tra so anka de sanya wanka de ande samra ne ya wo abrantie na obesha be ma kutupa na be ha na adwene onye ode yi all right onkona sa jo kro na wotena ochine so anu asore no ya mwanwa ne se ochine so anu asore no onye na se de ma na ade se na ka oba so worry part to play osore le okopa jumanya mama me ho kire me ade me nin komo what the same way be gina wo so nsa okay okopa jumanya okom okay na onu so mu aba ma no no mo ma fra na ade mo twa mo fo mo 83220835818283 wadu hunyansi fom ubesi miara mdu ubesi fom midi mu be kwa kase mo fom mbajo mhreso obi wa homo so kwasa mami hello mami Ohemaa Benewaa pa die original papa wo fa wife asunje nka vajazi graft council bigi any lady good say be brown okay TV ne so die nyen kra sem kra ho fe ne right so that's it be e ka wachire die ne mu me betete wate me ntia me boss pa this wa wote oh me he yan ka bibi ntia papa mbai this na na kra ko mo be ni te no be adobro na no fa kwata na champo bo fe ka chira be se o betim do beja party ache na bobo yo betim di ache ba ne jire die oh me he se mi si dan na edan na me si dan wo mo madam for corona eza be family room anyan kwa se wona ma wo de bisa big mama obi fu obi sa no nyamfi obeso opia ni hwa ni na akohyem so de me jire ndi za de na na be kana me ji we me ji be ma no kroye na man to di se ska we abla de be ska na no ma no manya dwubro cause ya ke no de so wo ti bi na first case no so no be ma no me sika petition no no ma onya no anom club na wonti no ba na ntra so bi wate me da all right mate okay hello right hello Ohemaa Benewaa Medafo for your family tell you do do boase yo pacho eti o Ohemaa me go for second case and I lady gold ne I big mama ne I evangelist bishop akano multi people multi team I list multi team that you mean say into tabema no on no kokko faro no e dey no mo dey ba na so fuka dey no mo dey no into oba no keka ne segu ne tia na be ma no so onko fa ne bu no famra na dey no bi wo for that be asemo be go for me tia say e sisi no papa na no person di sisi obi ba no into ko no ne ba no ko bi ye ne say ko betutu tuma ko ka say nipa no nya ne ba na nipa ne sa na ade bi wo mo nane no mo se me ba dia be di nipa se me ba ana se me di sia metutu tuma ko di ne tia na me bo fududo o mani tua bi dia by 1 month no 5 no fama no
and also for can different DNA na year no a professor ne ba no and no de behwe no that dem no best acha hwe no and yes 4 months ni nyawum chene nyina gu bibie no ye djuma bium me da se. Okay, pacho ya na mahwe mu phone so na mse mu be phone belly mama sanfa for hello. Yes, Medavo. Tinuno. Didi Tinam Kasafi say. Yo, Tina Yanko. Ohemaa be and then call ya mammy Buo Fupao. Ubu crash or war baby I want. And keep a pass off with the Okana and no Kanka Dan Kankani hide them on a Cocofano Honoi. No, so then a Oyamano. Oh, and your money hide an Emano. Or panelist and all corner samba. Oh, Matty, yes, no, I drink. Hello? Hello? Ebony. Ohemaa B. Ebony. Ohemaa B. I mean, John, what about your sunset? I do my mobile order from a search you go for Cobra for now. So much I can't do gas over in Kumasi Swami, Balaka police station that you are with you. My man Chanapa, okay, Job 32 verse 9. Job, Babu, the monkey come, mammy. Yamakasi Mekabo be a Job 32 verse 9. What's in your bill when you need to answer? Show the piano. Empty and as some will say by ye and Catherine Nassau can a Nanka by us, ye, no for Jacobas number, Sunset Damotum, I'm a quaddy doggy. What is here? A quaddy doggy, and the other one was Yaman to here. Yabana Masio said, Mekra was a Masio. Fatini na tu achina obana ye DNA no DVL no ya ehu se ya obano bo modi ana ke ono na atumjentim na ko fa le ze ye okuta loto loto kiasu na wadi a efintia ofina oba peme no ahwe no hu se we na bo aso we na bo ya obo so adira dai obo so adira dai maza ugu ho ni ma siankasa uri o fa ase no kwa odi no mu asia da busia no one fashion, Yakofa one fashion, our Damotum, and then I am more so fine, or quite you don't do, and then you and you listen, I never do an overking as a open list. But you go to ban of a list at the Banos and Echo. Master, don't be a break why. Okay, hello. Ohemaa B. Yes, darling. Nana Ponsati was talking to me, as I tell him, Kufa. Napia, Nana Yanko. The pass and Menyamo. Me catch a minion and say, Maybe you're here, Mitia Kunaso. Now, say a man as some will to me, fear some trophy, and come in and do self with that. If say a name was here. As some are evidence and the hot, I must say, with you, that's be, will be better with the Dimatazo, so. And now, my manner, Okobutu or Papa now will see you more, your father. That's the way, the crooked to our moody. How now the better, if you are seeing swam or any more. I was a so what fast. I could control the trash and pumum. I'm a bema generator, Bunitogu. How? As a Marco Cata, Menima Guasama Mini or Henapa. If the Miss Asa about to me feel our grubby so much and tell me prove the man in the hot that. Messiano. But if never so, tell a bayer man, Sacran, his son said, a new one, some fellow so. When you could have the son of a trust, a pampers in a one. Nana, Mr. Adaroma. The castle Nana, I did a somber pa. It is a same two fear. As I do Nessiso. Now, I know she, neither should give back. And you can say Babonti, who say, and yet, to Tiasi. I mean, come on. Yo, yeah, that's it. If I'm a last caller, hello? Yo. And council pa. Me and no pass here. I'm going to be Daniel. Okay, I'm talking about what we see. Or American. Now, let's go back. Maybe to the guy. I'm going to boat. I'm going to go to Kawomo. Now, no pass it. I can't block from making it. And an opposite American. Quite a fast one, man of far. No, and enjoy it. So, I know we're going to get up for quarter air cannon. And tell you, Akolano, the anybody test the baby of a captain. When you miss the captain of Nigeria, like a water. And the ambassador, and then one commander, listen there. Me are Major Panel. Yo,
Mate why panu de she chire de ana say de esamo ho ni bia ma me no momre na you say month of love you go so a ye che eye onka ho momra ndi enye hwe pacho onso wa che de ni why ai onshira onso pa Amen. 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 Pa. Okay. Yen so yeda mo asese mo ba ye. Amen. Amen. Pa. Abusiafo enkomai yede asi ha na ye behwe se empen no aya na ade a ye judges no de ye adwuma brofu wa ye lawyers catcher judges ne say ye dem say justice ne de wo ho but you temper justice with mercy, and that is what I was trying to do just because of enkodan ketwa de me no minimum baby a sebi waja wade na wakọ ware foforo nanso ne manti be ma han dan ma no ken say hwe adwamane de wabo wo fa ne kire mu se wo makohu dwato apa ho chew edada na emom de na ye nchinyi wahye wo ho eye die nenu a na esese ye no. The right thing must be done. Ebosome na be ma ne tire mu nya ne fine ewo akoda ne ho ye nti wanhwe no ne de sa sika ne de meti akonwan mu idie ye beji ama akoda na yakoda na didi sika afei nso dia papa keka ya yetwetwa mu nyina mda so gina de megina na ya twetwam e de free ho se bema no kasa chinchina ache won ha dan no emma wo ba no a mintimi nya ho hwe ye wo ha no obi de asamba ya de kokot baby opeso de ko be betimi de akọ na emum se me kasa as a woman's advocate dia ba na dwa man de me mfa ho but e ba ninti 4 months de disika ne de meje e de amano na fe henceforth the sese odi hwa akoda no what the asheno. This is my last verdict and only the final verdict. Diaka no yebeka no form honum na fe ye de chirin bia nso eka ho e de abramo. Ye da masepi ne moda gem bundles mo airtime ya mo de efrefre ye da mase china nso ye beba be somo sompa ye nya nsore kura fi se adwatonde no ebi wo ho ya ye ba bete na ye de efre mu. Eno ti yanton ansa na asore so Abusuya sabre joto onde no na yeti afi mu ntente wada roma me di dwa na do aso